Proglašenjem pobjednika i projekcijom nagrađenih filmova u Neumu je sinoć završen Međunarodni festival animiranog filma NAF 2015. Revije animiranog filma održane su i u Mostaru, Prozoru Rani, Dubrovniku i Cetinju. Grand Prix ovogodišnjeg festivala pripao je britanskom autoru Danielu Greavesu za film Gospodin Plastimim, dok je u kategoriji 2D animacije najbolji bio Dinko Kumanović iz Hrvatske sa filmom Slatki snovi. Naravno da je podstrek i velika nagrada za cijeli posao koji kroz ove sve godine, pa onda i obaveza za ubuduće. I ove godine NAF je ugostio najpoznatije autore animacije iz cijelog svijeta. Tokom 6 festivalskih dana prikazana su 52 filma u konkurenciji za nagrade, te 24 u revijalnom programu. Mislim da smo bili izuzetno dobri filmovi. Prvi put je žiri 8 članova, u stvari 10, koji su glasali odvojeno i vjerujte da sam ja birao tako bi ispalo. Mjesto susreta, razmjene ideja, iskustava, znanja i ugodnog druženja bio je i ove godine NAF, festival koji okuplja izuzetne autore koji mu se rado vraćaju jer prepoznaju entuzijazam uložen u njegovanje umjetnosti animacije.